Semuanya jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan dibunyikan juga loncengnya di YouTube Bali Terkini karena di sana bakalan banyak ada video tentang seni, tradisi, dan budaya Bali. Terima kasih. Kena bunyi amani aku tresno Jaknya hati ban ngigal kene bencel de waratu takon dereng luluk dini. Aduh, nampak-nampak gede mriki dadane sareng sami. Ayu naik, kono joget joget dah. Naik naik. Joget joget aja mana? Sing lodo. Oh.
Iya sih ibe jangan kerja wani-wani ini lah. Di mulai ini kalau aku punya. Dasar ramang ibu cuma budok. Pak ini jelas ingat pasien RSD labnya. Tapi teman-teman punya tadi joget tawangi. Pengimpin ngani terakhir nomor 2 tawangi rayu. Marah kepengen ancang bolong tahunnya namanya. Tidak ngirane. Sajan Ayu, ya. Pesan ngibur semua man. Ngibur semua man. Nah Jani, kemudian kalau Ayu nih ada mirip Swajo Karyo. Ada. Ini kalau ketiba kan mbak. Banyak Nah aja. Jani orahang Jani. Maderai jua pirengan. Nah Ayu, ada mbak ngajak datwo. Mbak namulo semua saya ke. Akar ninggang, ini gak kadirawo si loe ngajak dua yuk. Maderai ngajani Luwe rade jalan taro ma pelemahan reng merco padobi angop mau nganton nante ayu ngajak dadwo. Iya bener? Iya nih kamu yang idosang yang sudah semua pelemahan dini ya di astag raga ada lantas dini di wawidangan bongkol batu kau Bener. ajak mau terus ayu ngajak dadwo dini lantas tadi sisyo sing gitu Menjanyi yang ngajak bok yang di dari sisa sing keto rai. Bener. Akang bener yang pejalan bener aja. Lu ini menjanyi gayan bener mujang. nah panjen sing apa ada paseng kasep Bener. dewek nak ngelas sama guru dini Ayo bener. ani mana segera pukulan paseng kena kecakro bau bawa untuk dani ani mau pesengen ni wangen ada Ya, nah ini pancanama dia mbok cang rai. ye mandek kau bener dari sisi ono gen sing pesen segera pukulan nyen paseng kena kecakro bau Bener. ani mau pesengen ni mangkir melawan ni langkir Oke, do rai. Bedingah mbok itu yang kudu kawangi. Nih. Mak, man kudian jadi tugas iraga ajak kelu nih, Mak. Bener? nah pangsengnya ni rago ngkul ni dani sing itu jalan tangkilan mirip bados wajah karyo yang ketiba kali dewek ngejak dulu Bener, Mak, pangsengalan apa dan sembang Sosek semua. Maderai jalan jani jua dap bang mau lakar mau ngiri jadi lu kawangi. lu bare sadane memaku kagian dane ayo ngajak dadwo nah jangan tangkilin dani pangsing kedukin Udah kakil nak nyawa jangan cangkem-cangkem bijang pelih kawangi rai. aduh ne maro ya sangkala melacang ngomong pasing terus blek kekini nyaun kegeno ingin mapidawa di tiang nini sarang kali nini mangkir so sarangnya nanduk nini langkir turus ane mangkin medang di tiang sarang tiga sampun saya ke nyangerori pemijilan dani sarang kali urusan Negana mau enggak lo. Nyi hore negak luwung ke nyini do. Oh, winur sido mangkin yado marwanten ikanang jagat batu kau. inge terus Ori pola hiro posiro
Ingi durus-durusan Jil. Dia dari kanang ikang perdiwital. Dian sumuyuk berap-berap berit ejanio sang yang dewang ada. Siro nilangkir di penugerakan siro yang makan umarwan di kanang jagat. Radio tekaremo balik jarak aning ulut oleh harapin wismo. Medaging. Bibit Singgih titiang. aning ulut maka terini poing aniko. Singgih titiang tidak sampun siaga. Jadi bisa nyaman tiang ketangkir. Ayo kita nunaning pariatno uri sadok alo nyangro maka tuan. Titiang nintan purun kenangan palungo cokor dewa Gelis biji. Singgih lurus pedang. Inggih. Mapi dawa Didian penyeruan cokori dewa sarang tiga. Durus aksi sembah pangubaktin ada di tiang sarang kali. Asapuni ke daler pangubaktin di tiang lengi tinggi dani. Durusan nilangkir. Sehingga Didian. Tuh, siapa yung mo? Tuh kata ki Man punah tiang jangan semangat bikin agerang ya sih kedan tiang ngebahas. Itu mic-nya kamu mati nih makanya kasih mic-nya dulu. Makanya bumat mesti mau diingahan. Weh, biar nih macam-macam jog sekali gitu. Sujatin nak kesetrum meme kelebit gitu mati meme. Tapi ini kesetrum. Anon meme pico di kayangan dalam. Meh, Pico di kayangan dalam. Tapi ini kok. Batu mekocok Waduh mau kocok. Masa anak lu aja ngocok. pasti pingit. Tadi tunas gitu. Gitu. Dados yang lunas, ibu. Dia nyai sing bang meme nunas. Dados kendan. Wireh nyai jatmo nengo. Ya mau nong. Nyi ngai mau kesiap gen. Maju na nyi malu maro ngomong. Jangan di masih. Meniang keke dadi. Patuh Hasanyi sekelas sejak dua. Sekelas. Masa yang saya beda jelas.
Tuh kan cangkem ibu. Iya, ibu. Kenang nyi ajak gurih nyi ibu. Ayo, monto selesai ora yang dijoni. Berwaldan nyai tekening meme sing dadi gitu ngajak nak lingsir. Ini nunas lugat kan nyawa cangkem tiang tekan ibon tiang kan kentang. Jeneng nyi caro lelasan nyinya gitu. Kayaknya cara keteko ngilang ikut nih. Bibi. Singe tiang. Oh iya mungkin risa pemikiran maka tuanto ya an kadiang punapo katon dente. Nunas lugat tiang. Pas punikit bisa pamedal ibon tiang. Ya neng darahang tiang. Sekadi ring tengahin sekarang. Nunas lugrut yang yang cah-cah nenten lali di tiang. Maring tengahing samudera. Sekadi sang yang penyu. Adai. Nih masa penyu orang ini Nyenekan nyai sang yang Jelek penyu. ada sang yang penyu. Jelek kan sang yang penyu nak makin dilestarikan. Apa luwung nih penyu? Ya, kan tadi nak ngawak ngejok penyu. Udah dilestarikan man. Apuro tiang nyawa tenang mengonjakan. Sejak kedoy nalia ke di dewan. Dia nerahang titiang, ibu tiang ring tengah yang segaran yang terlali di dalam kadung nyawa bau. Sekadi sang yang baru no. Kayang sang yang baru no sira ramo yung An, bawi bawo. Woi, meja mare saja nih. Bang kita ibu tiang, jadi milu kita sih kita mau. Ada. Bempong. Titiang, Ya namet sira ramo yung memek maring muncuk yang kiri. iya tren muncul gunung akentan. Ma bener. Wah, nembok jangan dua kita wangi. Rai. Oh, gampang kali saya di muncul gunung ah. Sarangen. Cara boncok ku jangan. Ini patah nih. Nih jalan. Duh nyilengah kajak dadu. Kene kan model sisihan meme di atuh. Dan naunya mengerjakan yang dunia nama canda nih kak. Yang darahan yang di muncul gunung itu. Baru wonten di kanang muncuk yang kiri. Lalu ya sekadi sang yang giri putri. Yang kiri putri ramo yang meme. Listu ayu. Listu ayu. Kopi nawo. Kopi nawa. Pemalunan yang gede. Wali waru. Sinjanya tiang. Allah enak kuing kuingan di kedupuri lampau sira ramo yang meme. Yang seiring makin. Ngejenuh. Terus memargi. Singgih dia. Maka trini poinganika menudiang nyayunyo yang cengan kamen. Becek nih kok becek. Cingana. Iya paling nyengceng sing adi kenunut kamen yang aduh. Kene kaman konyang. Kalian agak becek kene. Mana nih kakinya ada gininya nanti. Nengo ada anjing aturan ayah yang itu. Di luar karpet ikhlas nyijek paling nyengcengan kamu. Tegar jado dom-domannya si malu subuh.
yang konen iku guru gitu boci. Oh gitu. Bekedo beci. Iya. Guru sap ya. Aja lalu guru awal. Misi angkat tangan yen konen bang meme duman nyujang angkat tangan yang konen itu sebonyi Konden ujang. Ayo paling anu nih paling Pipi. ya. popo colan nih meme nyaduk lawan nyai ajak telusin gitu. Aduh nih jani nyai dini kirenge anak ku meme madan di widangan batu kau di bengkol gunung batu kau jadi ragu dini mengingat Singgih siasdi saja puniki. Bang nyai nawang ya ajak telu Napi yang tegas kuning sarang tiga triki. po hane sujati madan bumi batu kau meme jadi nyai ajak Napi nih ke gunung batu kau. Duh, anu rawang, anu ruang, tanan ho aparan-paran. Singgih padet. Tugas kondenado apo-apo di bumi. Leluhur irago ngardi jagat mepah bentet lu panginawan. Napi mantap Ane madan maha suci. Aduh ane madan maha rata. Aduh ane madan maha awidya. Kenton. Menapi nih ke maha suci nih. Maha suci sing jadolen ane madan gunung agung. Gunung Agung. Maha rata gunung batur. Maha awidya batu kau. Oke. Artinya rago reng mau video niki. Mahawidya. Wong mau video. Bener. Yen nyai kaleng alih kesucian sorohane suci temu nyai wenang ke Gunung Agung. Oh menang angin. Di Gunung Agung yang alih yang Agung nyikang alih angin. kesucian lireh ditu tomos neane madan maha suci. Yen irago lantas dini ado di wewidangan awidya di wewidangan batu kau Iya daging. bumi mewisesa bumi loh gitu nak ngora Oh kumilu. bumi mewisesa Berarti patah jadian. bener lah Ini sih masuknya saang. dini di wewidangan tabanan di batu kau mula wenang irago melajahin kewisesan Oh, Kenton. bener Dia nak berduet yang mesti gunung. gunung apa Iki gunung dia kali. tah nyi ngai deg wenang landas meme kelawan nyai dini ajak lu mau melajahin ane madan kewisesan tu mulire keketekan gumi ragoni gumi lo Oh, bumi lu bumi. wenang irago melajahin pengeliakan Ah, adinya terkejut Iki mau tanah dua keleak nih bang. Ye, dah mulai jadi ngajang leak ini senia. donyi terkejut marorahin meme nyai ajak meme melajah ngeliat nih subuh kadung subuh jelek cap anak ane ngeliat Oh, kadang buat jelek cap nak. Benar. Makanya pang nawang ini nak. Dingah tutur guru aja nih. capuh jani di bumi ini liat di kambing hitamkan Maksud ibu badang warna kambing. Tadi jodoh yuk. kadang warna kambing jenang dia mana kami hitam? liu lantas oknum jani ane mengkambing hitamkan liat kesin gitu bedeklat amah liat bedeklat nepukin liat kewalo sukseman liat kedonak sinawa Menapi ini Suksemane. semane. liat tuh mendasar bentuk kalih sastra panggilan Nah, Dua wis sastra. juang sastra kundi kan ikan guru. li kelawan ni Oh li Raden ah. Lengo aksaro apa tuh? Napi nih kok Yen ane tadi melajahin pengliakan siro. jero mangku mekejang Jero mangku nak orang yang leak awak-awak dia. Lima hani alo jentengi gurunya ini bonyai melajah nengo-nengo maharun nawang sebatas ninge horto jero mangku tuh sejati nak melajahin masih ane madan pengliakan wireh ngelintihan daso aksaro di awak anggo sariran nyani
Apa tuh daso aksara? Tapi Daso aksara tuh mendasar pun panco geni kelawan yang panco tildo. Panco geni, panco gitu. Jadi daso aksara. berarti niki lihat niki tuh jahat. Panco geni, panco tirdo. Lihat kesat maka cara petapan idiot pangyai nawang. Nabi niko terap kapan tio? Bener penyaing angon tiuk, angon nyai menjejahitan, angon nyai ngabawang, luwung yoi tiuk. Kewala yen pelih penyai benabo, angon nyi nebot timpal, angon nyi ngematian jelemo, jelek yo solah ni tiuk, kedo masih caro anak melajah ngelihat. Maka sujatena neonya ngado jani dini di bumi neugek Tuhan jele panginawang ngeluh nesti nerang jano do ani oknum mani jani ngai liak ketu jele mukejang di atas nama kan liak nyi ngerti aja telu nyangut apa Masih sih niko makin jangan belajar leha makin banyak yang ilmu lah. kadenya loh melajah ngeliat Man? melajah ngeliat tuh nak butuh proses panginawang Berapa butuhnya? atah Ini jenangnya ke mau merosnya. Sekarang aku walu paliwara Matiosa, Matiosa nangke saya gitu mbak. Panas bawa nih done. Pangsing meme liu nyatu liu pelik segitu. Aduh jani meme dini ngajak imok nilang niwangkir ipun jani dihin pematut pemenah saat makem imok meme niwangkir angon meme tetuladan dini angon meme contoh ipun jani Berarti sakti nih. waduh nak meme itu masih melajah Jadi berbeda. Jangan itu bu. Bang sakti. tadi punan kamen Kenapa guru? Nyati culik aja. mau minta bro kakon niwangkir Allah. Sampai jumpa di next video. Bali terkini. Bye.